ایوارا باش به تماشاوان هجا اون به خیر هاتن برنامه کادن یا پیکان تیوی لسر ناوی همی خباتکارن پیکان تیوی جواگیشکارا ریج و سلاف دی برنامه پیکان تیوی یا وی ایواره به امیل سر سینمای بسکن سینما و به راستیجی یعنی پرانیجی سینمایا کردی د جواکا کرد با ملت کرد سینما هیتونه کو هیا امری وی سینما خاصش کینگه دست بکری حتی کی جان راده حتی کی جان آسته بر پیش و چیه که چی روشیه دایه و سینما کردی و کاراکتر و چیه نه چیه امی تماشا بکن امی مناقشه بکن دوی برنامه دا درباره مجارم سینما دا امی به رژیسورا که کردرا وی مجاره محاوله بکن برز اسین اقیل جنکا کردا سینماگره رژیسوره جنکا هریما میا همشریا میا و به اسین رامی وقت گویی لسر سینمای و کاروباری کو اسین حتی نه دواری سینمای دیگری چنه نه چنه میان مناقشه بکن اسین دلالت بخیراتی. خیر سلامت هربی. از گلکی شما که تو ایرو میوانم بی و امیبترال سر سینمای لسر هنرکا گرینگ مینا سینمای راستن هیچ تو باشی جیان لگوردلی تدمشه. Yani başım bejin vak şahıs tıpırskrik problemi metnen şükür. Yani ki cevap şey ali ki de cevap çıkas baş ve hem şey okas baş demin ki gredaya hemen. Az bigişti bejim en başım gelek spas hevidarım tücü başı. سپاس و هیویدار من به هفته باشتر ببین روزن خوش و باش لپیشیا ما و ملتی ما بین ایسین هم بخواهدم تا ناس بکن از زانم که تل هرم پرت ناس کرن لجغرافیا آناتولیا ناوی پرت ناس کرن لدیسا جیج بو که هین کسی که تا ناس نکن از وی پرسا کلاسیک بکمن بیجن که ایسین افگل کیه از اج کردن آناتولیا ناوینم ج گنده خلقی قرج دارم. يعني از 8 سالن دربای ولدم. دربای ولد لأوروپای دیجی. در هنرم ده همان دمیدا روزنامه وانم روزنامه گریج بکن. سر کار و خبرات دیج آنیزم سر کار و خبراتی سینمای دسکنم بپرم. کاش که کمی هیا 8 سالی نو خدل بینه وکیدن زبين چه بقص اره يجبو كو مريفك خابلا ناسكرن او معلومات بس منو اسين از كاريتي اسين همه پراج نزوان بزانم دبينم دشو بينم جي لازم خازم ديسا جي ام هنكي سينماي و بيجن سينما چیه یعنی وقت پارچه‌ای که هنر بدل دیگه وقت ترکی بیشتر güzel sanatlar سینما و تئاتر و تشتانا دجیانا ملت دا روله کی چوا دلیزن اگر هنر کی بفهم دست بکن امید ناو حرکنا برنامه داشی پرسه خواهدن پیوا کیل بکن یا تمام دست بکن از تماشاوانی که من تماشا دکن سلاف دکن به ریز به حرمتی سلاف دکن اجی کیف خوشم که را میوانه تر میوانه پکان تیوینه برنامه که سرکفتیه برنامه که لگور احتیاجی هریمه از بیشتر تایبتی هریمه آناتولیا ناوی گلکی جی کی گرینگ دیگره جی کی به قیمت دیگره yani sinema لسرانسری جهان انبیشن لسرانسری جهان یک شیوه هنری هری پاپولره گله کس به آوای کی سینما را علاقه دارن یعنی بیشتر راست علاقه کی گله کی زیاده ده yani به گوتنه که حسان امبین سینما هنره که پیشاندان دیمنین به حرکت کو لسر اکرانی لسر پرده سبی دی نشاندن
وقت مگوتی یعنی صد اصلا دیروگا سینمای 122 سال بری ویا دست پیدا که پشتیک سینما دست پیکی سینمای بیدنگ بو پشت راه هندشت لیزده بون گلک پیشکتنه که مزن آواکر و لسران سری دنیای جی راست علاقه که پرفرهات یعنی یا چما مثلا راست علاقه که هات سینما وقت ما گفتید قادر هنری دا جی گلکی مهم دگره یک اصلا yani راستیه مثلا اندیشن نشاندانا دیروکه نشاندانا چند هنره نشاندانا به برفرهی مرد کاره گلک تشتا قدام که yani hani beşi gelek zaten bizim sinema belki beyveke küçüke ama vek bahre vek derya denize يعني تياترو belki امکارم بیشن بری سینما تیاترو خاصی تاریخا انسانیت کرنه یونان آنتیک دست بکه مصر آنتیک دست بکه حتی روژا ایرو تیاترو ده جیانا کلتوری ملت دا جیکی پر مزن دگره yani از دخوازم او که بچه بزنم یعنی سینما و تیاترو و هنر وک وان دجانا ماذا چه رولی دلیزن یا جم براباجی بپرسکن که مرج جه حیاتا ملتا خلقا سینما درخه تیاترو درخه هنری درخه و تشتکی خسارت که چاوا والایی که چاوا لپاش خود بیره yani aras mesela merv به شانو به تیاتر دست بگه yani عالی که ده خو ifade کرنه aslında yani بیشن عالی پرسکریکن جواتین شاندانا ویه عالی چا بیشن مثلا عالی کمدی نشاندانا ویه قال کرنا چیرو که پارو کرنا چیرو که پارو کرنا دیرو که پارو کرنا yani gelek tişta ifade dike. Civaka medaji yani bizim de cihan seri cihanı da le civaka medaji geleki roleki gring dileyse şanoji o sinema bizim he ne kemne cihana medale şano geleki kemne mesela bizim tiji verin bizani lugundin mebla mesela bizim nav belki ne şano be ama le daveta ve لجواننا هفتو مثلا پر وک سکیچ وک شانو وک تقلید پر تشتین کرن yani gevneji پر gevneji yani vaya tabii ki derbasi ser sahneyi bu parvekirneke geleki juda be hevra hat avakirin sinemacı yani embejin yani lugur fikramın ne geleki ji hevdure sinemacı وقت ما گویی ونین به حرکت گوهاتن سر پرده اسبی و به گل و به تماشاوان و گهاندنا هفدویه پر ملت تا سینما کاوان یا جنبیجن ترادیسیون که لپوریا کاوان آج سینما رونشتی هیا امکارم بحثا سینما امریکی بکن هولیوود و بولیوودا هندستانی سینما که ایران گلکی نافدار و خودی ناسنامه که زلال هیه سینما ایتالی هیه فرانسی هیه امکارم بحث از سینما کردیجی بکنیم اگر سینما کردیجی هیه یعنی البته فیلم کردی هنه لیان امکارم بیجن ایرو سینما که کرداجی هیه کلتور که میا سینما هیه بله Elbette yani bizim de sinema Kürdi da peşketine ke berbecav heye elbet. Tabii ki masiye hoji bizim tabii peşketin u başkatine hoji o geleki tiş hatın kır o tinkirin. Yani aslında sinema Kürdicik gelme. Yani 1926 da yazdı. Neşaşmın film azari film azari hatta حتی یلماز گنایان ام بیشن حتی ایرو گلک درهنرن هیجا وقت قال کری مثلا ج ایرانه ج روجلات کردستانه جی درهنرن گلکی مزین گلکی پیشکتی درکتن سینما کی به قالیته درخستن هونه سینما کردی هلبت ام بیشن دنوا سینما جهانی دا مرو نگاره tam جی خود گرتیه لیل جی خود گره yani ne geleki duri veye merif gara beje mesela hani
کردا دجیان کردا دا تمی تشقله تمی تکوشین تمی بیجن لزو بزک هیه جبرکو کرد تکوشین آزادیه دیدن دناوا ویدا جی سینما کردی پیش کرد گلکی پیش کرد و که هر کس چیزانه لهر چا پرچین کردستان جی پرابلم و پرسکریک به داوی نابن دناوا واندا دناوا بیجن ناوا شهردا دناوا وان تشتنا دا جی سینمای کردی راستی جی گلکی پیش کرد yani dukari festival andajı dukari sinemayın gelek sinemayın salonun sinemayında filmin kurdite nişandan yani çiya bigre hatta Rojava Kurdistan'ı hatta Bakuri Kurdistan'ı Başuri Kurdistan'ı rastiji mesela benim festival tenkirin festivalin peşketi tenkirin peşketinek heye peşketinek berbicav hene yani ne tane mesela bejin demek umruv beje sinema ne tane derheneriye yani hani hani kusa bejin belki bir işte bir fam kirin sinema kareki ekibiye yani kameramanı de heye derheneri dimen heye dengiri de heye runahi heye montaj heye yani ekibeki gel ekip berfre ve xort peyviste. Yani despeki de aslında nava sinemaya kurdida gel kesat xwaz bibe derhiner. Le naha ne use naha her qadida Kurd ciwanên Kurd her qadida xwe pêş dixin û berfireh dikin karê xwe. Hêjî mesela bejin projeyên Kurdan aqedin çîrokê Kurda gelekî berfirehin ne tenê Kurd sinemayê cihanê jî sûdwer digire arast li ser çîrokên Kurda li ser dîrokê Kurda disekine û film û sinema li ser tên çêkirin. Minaka vî tiştî te gotin ha filmê herî dawî Kobanî. Bedanaka pir mezin kir di nav dewleta da ta Avrupa ji hêla hezaran insana ve hat sêrkirin. Eşin di nav Kurda da ez dibînim trendek yewkî jî yani rêçek niha nû derketî gelek li ser sinema dokümenter ji giraniyek heye. Li ser mijareka zelalan bêjin gund ya jî şivantî ya jî em bêjin li ser çandiniyê li ser ziraetî tenê dokümenter tên çêkirin ferqa sinema bi mijar û dokümantera çiye dokümenter hin rehetin yani pirbûna dokümantera ji ber çi ye? Yani filmê fiction jî gelek e lê wek te gotî mesela giringiyeke mezin qîmeteke mezin ji bo dokümantera heye rast e yani mesela ez wek şexs bêjim wek rejîsoreke wek derhênereke ez hes dikim mesela ji bilî fictionan dokümenter çêkirin bi me hê xweş te ev belge ye yani hani tu belge dikî tu dîroka xwe belge dikî tu çandihûnera xwe belge dikî tu bêjin yani gotina wê bê mesela bêjin kurgu di Tirkiyê de bêjin kurgu mesela bi kurguyekî wisa bêjin gelekî berfireh wek filmên fiction pêwîst nake şopandineke bêjin rastiyeke îro mesela dokumenterên ku me çêkirî dokumenterên ku ji alî ekîbên din ve tên çêkirin rastî alaqayekî gelekî mezin tên yani ji ber ku xwe de dibînin yani hani rastiyeke yani tu dikarî gelek tişta tê de bibînî çîrok wek xwe ye yani hani bêjin ne lê zêde dikî ne cêkên dikî çîrok wek xwe ye wek xwe di nav xwe de çê dikî û dikînê hew berhev dikî wisa di nava Kurdan da jî belge film yani bi taybetî derkete pêş ji ber ku tiştek em belge bikin gelekin yani tiştek divê em belge bikin em bêjin wek xebateke hafsayê jî tê dîtin kültura me ya tune ye heta na xelk belkî dixwaze ew niha zamanê kam tê re derbaş dibin bi çê û xerabiyê birindî û başî reş û sepî gişkê qeyd bike
جبوکو اجمشن دا کانبن درباری دمانها دا سری خود رسمکی شکن ایسین تو او رژیسوری او یعنی رویدیات یا جحویشات بر بسینما یا چا دست بیکر تحصیل هنکال سر تهبو یا اجد مالبات دا خواستنک هبو تو بری بر بسینما کرن یعنی فاکتوری که تو بر هنرا سینما بری چی جان بود چی بود کار مر بیش بله یعنی آراست مثلا که خاطر من گله کار کرد لی دوار سینمای دا دوکومنتریستی دا تو فکر کامل سرتونه بود یعنی قد تشتی که وسر نداد برام لی از کارم وی بیشم اصلا چیرو که من از هنگی بر به سینمای و بر به دوکومنتری و برم خبات دوکومنتری از جیتوجی ام فردین کردین آناتولیا نافینم زارو که مثل قالب داپیر و باپیری من کوچبرن آنجی بیشن سرگونن چیرو که من بالکیشه یعنی هر دم تجزانی دماغم روین که بر به جوانی واده چن پرساج خواهد که یعنی از کیمه جکو هاتمه چما هاتمه چا هاتمه چنگ هاتمه البته هر جوانه که کرد دمه داجی او فکر هبون لی تجاری ناد بیرامون که از سر چیروکا خواه بلگه فیلم چکن کاری من اصلا از ماموستا من ماموستاتیا گوونده دکر به سالان لرخای لویران شهری هری داوی به ماموستاتی دکت شهرداری داد بلدیه دا هنه حوال دهاتن مثلا حوالین روزنامه بان دوکومنتریست در هنرین فیلم دهاتن هر مش حوال خورا دگوتن هرن چیروک آمه بکشین یعنی هرن اناتولیا نافین چیروک آمه بکشین بسالا مثلا دخواست ایکیو ساکر کش را از که بس بخوا کتن ناف کارین تلویزیون و سینمایی یعنی جبر کو از سر زمان کردی جی خبات من جی پیشی ده هنه و کار خو گلک به زمان کردی دکن جبر کردی هم میشه هنه حوالا خواست کو از ده تلویزیون ده کار دکن یعنی پیش را به من دور دهات یعنی من دوگت نجبور زمان دویم رو نه تلویزیون یعنی تن زمان تیر کرنی نه پروردهی لازمه و جبور پیشکشوانی یعنی اول هست از با آوایی که کتم نافی پیش را مگو از چیرو که خوب بکشیم یعنی لگری نامن از درخستم ویره پیش را مو کامرا ناس کر پیشتیک مو کامرا ناس کر هنگید نوا کاروباری تلویزیون ده خبات کر پیش را مو بریار دامگو چما از چیرو که خواه بخوانم بشینم وسام به شیخ بزین عشیره شیخ بزین دست بکر شیخ بزینی یعنی راست بس نجات چا نبی بلگرسله من کیم به شیخ بزینی من کیم کیم از راسته ما هنگه تلولاد بویم کتبون تیکلیه به هفرات تجمر شان باشه ملسر گلک تلویزیون کردی داوشاندن و راستیجی هیجانه که پر مزن درخست تولی بری از در باسی پر ساخویه دوم از خواستم بینم بیرا تماشاوان ما که بشانا پیکم تیوی نها سر سه پلاتفورما زندی تی وشاندن یعنی وقتی به جانلی یاین لسر یوتیوبی، لسر اینستاگرامی و لسر فیسبوکی اگر اون پیکم تیوی بنویسینن و درک پیشیاوه و هم لی تماشا کن هم جی بدن تماشا کرن و لینک ما جی بلاکنش کرم خورا اره اسین یا اوقات تا یا پیشی بلگسلا پیشی من کیم بو لکی جان جهات و بلگسل کشان تنه هم بیجن در دورا هایمانی بو آنجی تو چوی جغرافی کدنش بو کوبی بلگسلا لسر کرده شیخ بزن چه بکی؟ یاره yani aras mesela per gündi aşira şirbzenya le haymane yani tijizani temaşavani mecizani timi mesela dınava hevda bun yani Ankara ji dınava hin xabatan da ji
به شغب زین یارا ام به هفرا دخبتین تمی مثلا زمانی بجن دبوکا که داخل بالا مدکشان جداهی نوان بالا مدکشان ملکو کشان من گندین هایمانه دست بکر yani Armanca'nın aslında gündi haymana bu pişrangi befreh bu. Yani jiberko az çum gündin haymanayı demakumun şırbzeyni serdan dikirin devi kevedi ki zaro ki küçük ji devi ki unjka atın biçin emji kerkuki atın emgon riyamel mıdır dikin yani bedel hem hatta kerkuki bişinin divê de her yani herkes ku dibêje em ji kerkukî hatine divê herin li kerkukî jî lê ku nekê bikî Pişra em çûn yani wek ekîb em rabûn çûn Kerkûkê jî me hem li gundên Haymanê kişandin hem jî li Kerkûkê çend ferdên ji vê eşîrê me kişandin ya herê balkêş aslında nav rast bû yani navê Şêxbizin tê gotin Şêxbizeynî yani ji şêxê zana bi zana tê şêxê zana Şêxbizeynî heta Ankara'ya ez bêjim bajarê Tirkiye hatiye bûye Şêxbizin me wan dest pê kir yani ew jî hesretek bû ji bo wan yani hindema ku em çûn wek ekîb ji nava gundê Şêxbizeynê digeriyan kêfxweşiyekê ku neyê ziman hebû yani weke ku însanên wê derê bêjin ki bên heta niha hûn li ku bûn mesela weke ku xebateke veng were kirin yani pir pêşwaziyekê pira xurt em pêşwazî kirin rastî jî pêşwazî bû mêvanperweriyê wan pir mezin bû li wan dera me kişand yani pir jî baş bû bêjin ne karekî profesyonel bû helbet lê bi naverok bi daxwaz bi dil karekî profesyonel bû rastî jî Spas. Ez zanim her jêde li herêmê li Anatolya Navîn em bêjin Qirşêrê, Xwaniye, Ankara'ya ve dera dema dawî de fîlmê te lêger derket pêş û bixwaz nexwazî ji wek derhêner bikirîşir navê te derkete pêş em ê vegerin ser lêgerê projeyeka pir mezin e projeyeka dîrokî ye ji bo Kurdên Anatolya Navîn rastî jî projeyeka dîrokî em ê ev zemanê ku we dest pê kirî zemanekî çûbû weş ku dest pê kir çawa dest pê kir em ê vê ew bikin lê ez texmîn dikim dest hevalê me yê rejî da rûniştî vîdeoyekî kin heye ku fîlmê te çêkirî lêgerê dide nasandin eger heval hazir bin wî vîdeoyî bînin ser ekranê em
ویدیویی که کرد بو هرچ خاص دنگ نهاتب من از وارد کم دنگ ویدیو تنه بولیج فیلما لگره چند دیمن هاتبون برهفتن اره اشین او لگر وقت پروژه که پر مزن از زانم لپر درا هاتیک شاندن شناسمانه که پر مزن جیر هاتی حاضر کرن و تخمین دکم سناریو و نویساندن و او کارو باره پشت قامره جی کاره که پر مزن بو او سریوانه که چاو یعنی وقتا که و دست پیکر و انشکی جان نقطه دست پیکر و چاو پیش و برفرکر يعني النقاش لسر برجع فيلم كي وصل برفره قال كي تاتن كرن يعني بسالانة تجي تزاني تجي تناطبوي حتی برای چند ساله ما به هر راجی وسان رونشتن ما صحبت کردیم سر دوکومنتری که وساجی يعني هيك بسالان بشتي نقاش چند ساله بريار حتى اینجا عالیه پلتفرم کنن آنتولیا نافین پکانه به که فیلم که وساره کشانده يعني وك بيجن هم اندامك بيكاني هم جي علاقه منك بالسينما وهي هوال جاشت مش بيكاني جري بريا بيكاني انجي تا وی هرمه اره هم جي فردك وي هرمي ما السر بيجي خبات من هنا و عالكاري خواستن يعني قلت بهفرا تشات كارن بروجي كي وسا تشيب يعني بوی آوایی در هنری آوی من گر سر ملی خواه حوالش وسا قبول کر یک چی يعني ده پروژه يعني ده هر خباته که ده هر قدا که ده گرینگه که مرجون به هر کار بکن ده قدا سینمای ده ایشی کلک گرینگه يعني رنگیشنه ده ویده ده هبه يعني پیشنگی ده وی واره کرن جو آلی ده جیان ده بیجن ده دمک وان دابو که کارم پر زیده و لیدیساجی دوی ارکه وسا من دانی باسر ملیفه بمتنه ندبو يعني بمتنه ندبو من خواه وكشي عمر لبنتولو در هنر فیلمی دن مبدو در هنر بشن مخوگیان دوی مگو اندگارن تشتاکی وسا به هفر چیب کن قبول گر يعني همش ملي أوروبا دوی بواره کشادن همش آلی باکوری کردستان و کردستان بگشتی و یکی ترکیه جبو لگر دو هیلا دا اون شغلین یک لأوروبا یک شی الولات آره يعني بدو اكيبا ام شغلين يك لأوروبا يك لولد در هنري اكيبا أوروبا مكر و تركيا كردستان يجي عمر لمن تولو كر پیشا دیسا ام هاتن مدنا و پکانی دا ام آخفین من نقاش کر بریاره که وسا حتی این که او فیلم واره کشانده يعني اكيد هاتن آوان کرن وسا زحمتی که گلکی مزل نهات کشانده جه ساس کرنا اکیبی وكيدن هلبت ابوريه که خورچ لازم بو يعني فيلم بيجن بي سبونسر ناي مشاندن فيلم دي اليكاريا ماتي ناي کشانده او شی پرچه که اکیبه یعنی سپانسور شی پرچه کی وی فیلمه burada پرسکات مهم yani بری کاش بیر بکم اشتبکم yani در هنر کو بخواجش هرمه بو تحصیل کی قوا کر yani بیجن نها رژیسوری فیلم لگره جهه کی دم با بیجن جاگری با جهکاری با یا جه دیاربکر با بلکه او رحا او تعمارا کو عملی دگرن بخورتی باش به دست نخستا جبر کو تو جوی درایی تا چه قاسکانی تو نیزی که رح فیلمی لگره ببین آره به حساسیت که مزن از نیزی که چقاش هرمه بمجی از چقاس بخو مثلا بیجن دلبرنه که اناتولیا ناوین بمشی بیشن شوفتره که پای دیروکا خواب بمشی yani بیشن فیلم belge فیلم سینما تشتکی دنه حساسیت کی دنه خوازه هلبت پر مهمه yani پر مهمه تجوی هرمی بی دوی یک در هنر جو کردستان با دوی یک جو اناتولیا ناوین با yani جبر کو نه مثلا اناتولیا ناوین کنه مثلا کردستان بگشتیه
Karşık. Evet, sedî set. Loma mesela bêjin hem devoka me zanîna devoka me hev famkirin, hev hîskirin têda pir derkete pêş ji ber ku ji Anatoliya navînin. Ji Alîdin Ömer jî ji Kurdê Erzurumê ye û ew jî Kurdên Anatoliya navîn ji nêzvan nas dikin. Yani mesela ne bi belgê filma lêger bi salan em hevdû nas dikin. Bi salan aslında Anatoliya navîn yani ser mexebatên dî jî bi hev re çêkirin. Pir mühim bu. Yani derhinerek ji Alî Kurdistanê derhinerek ji Alî Anatoliya navîn da bigîjin hevdû filmekî wisa çêkin. Bi hêsteke mezin, bi hesasiyeteke mezin hate kişandin. Helbette ki pir giring e ku ez bi xwe jî ji Anatoliya navîn bim. Yani henê wekî min gotî çand, huner, hesasiyet û devok vana her tişt tiştê bi qîmetin û tiştê bandorê ser fîlm bikin hebûn yani. Eşine senaryo yani wê film da qalibek formatek çawa bê cîbecîkiriyan û nişkandin ve ew çawa qerar daye? Yani çîrokê Anatoliya navîn pirin. Çîrokê xerawînê jî pirin. Zelal bikim ji bo em meze di wexta me rev temaşa dike fîlmûn çûne Qeyserî, çûne Semsûrê, Adıyamanê û çûne Tokatê, Çorumê, Qirşehirê, Yozgatê û gelek bajara û geriyan. Tu zanî yani eva mijara ev yani senaryo û di naverokê çawa be bi çi şeklê bê temeşandin ve çawa karekî kolektif û an jî ve ji destekî de hate nivîsandin. Ya helbet karekî kolektif bû. Destpêkê yani em her du derhêner em hatin gel hev. Me nîqaş kir em çawa bikin. Bi çîrokekê dest pê bikin, herin dîroka Anatoliya navîn ve çawa bikin. Me ser çîrokekê em sekine çünkü yani çîrokên Anatoliya navîn, Kurdên Anatoliya navîn ji koçberî bi sedan salan berê ve heta îro pir zêde ne. Yani kî çîrok hatin gotin, kî çîrok jî nehatin gotin. Yani gelek kesan jî ev çîrok bi xwe re birin mixabin. Çîrokên wisa pir hatin guhême. Loma me xwast em bi rêya çîrokekê dîroka Kurdê Anatoliya navîn vebêjin. Piştî ku me biryara vê çîrokê da dîsa em bi rêveberiya pekanê de hatin gel hev, me parve kir, nîqaş kir û yani ji serî de heta dawî jî bi xebatekî kolektifî hate kirin rastî jî. Seferberekî hebû yani seferberekî xwezayî heta ava kirin arast. Yani herkesî xwe erkdar dît ku mesela bêjin ji destpêkê ji çîrokê heta nîtawî herkesî xwe di nav da yani awayekî bi kedekê xwe di nav da dît û kolektifekê mezin fîlm hemî çî ne tenê çîrok tenê. Ji bo ku mesela bêjin pekane ji bo bütçeya vî filmê peyda bike serî li gel da serî li gelek kesan da yani bêjin bê gotin yani gotinek nekirin du gotin gotin ev çîrok me ye xwe erkdar dîtin û herkesî ji bo bêjin xebateke ku bi sedan salan jî di arşîvê da ciyekî mühim bigire kedeke mezin hate dayîn. Ya lêger bi şeklekê nîv dokumenter û nîv sînemayan dîdin. Yani hem têda dîrokê û ewkê dibînin rastiya Kurdan Anatoliya navîn dibînin li têda hêlekê de ji sînema heye. Tiştê ku tesîra me li ser mikiriye û keçika genç bû ku nasname xwe digere. Yani pir kesa jî anî ziman ku çi qas tesîrekî mezin kiriye lêgerîna wê keçikî. Fikrekî çawa? Yani fikrekî çawa aslında di filmda jî hat nîşandan mesela em mesela belkî ji mesela lêgerîna galekî da yani zarokekî em bêjin tê nêzîkî 100 sal berê viya ku ji xwişka xwe hatiye qetandin ji malbata xwe hatiye qetandin. Lêgerîneke yani henê ji wê derbas kir yani eşkal derbas kir. Yani di filmda ve dît ku ew keçika ciwan jî
نه علیگر بو کلی کل نه که وسا بکه جبر کو کراهیا وینت زنه جبر کو براستی خورا نه هات برام بره هفتو پیدر بر کو لکال باف خود گره لکال متا خود گره اصلا راستی کردستان گشتی دبینه یعنی او دبیجه چه yani ev rastî ji nelêgerine galekê lêgerinekê gelekî berfirehtir koka xwe geriya û rastî koka xwe hat rastî nasnameya xwe hat bi vê awayî rast wek te gotî tesîreke mezin li ser her kesî îşta rast yani vê çîrokek ev çîrok jî çîrokeke rastiye yani em bêjin ku rabûn gelek hat guhê her kesî وقتا چوم او کا پریمیرا وی در اسوید چند اولی میج مرا و خلکی گلک ولاتا من سویدی هبون پاکستانی هبون هندستانی هبون پرتغالی هبون yani femci ne dikren li gelek li abun yani keçe kadar tişteki ben mesela li pir velatê Avrupayê va lêger hate nîşanda her derece em bêjin li hinek em bêjin belkî hinek salon tije nebûbûn hinek salon full tije bûbûn cî nehate dîtin mesela hata bihîstin yani ji welatên Avrupayê bigire heta Kanadayê jî hatin temaşe kirin yani rastî alaqayekê gelekî mezin hat erê mesela bêjin Kurdên Anatolya navîn pir hêstiyar bûn xwe dîtin di nava xebatana da hinek bi kelogirî hatin gotin ve xeyala me pêk aniye ev xeyala me bi sedan salan bû ji birî wê bêjin kesên ji welatên din jî hatin temaşe kirin ew jî pir bandor bûn herê dawî li festîvala Kurda ya Berlînê hata nîşandan salon tije bû gelek kes jî hatin pişûnda vegeriyan bihîstine lêger bihîstine û çîrokê berax dikin mesela yani li her derê ez rastî pirsê berfireh hatin li Berlînê kesên Alman pirsên gelekî berfireh dikirin yani heta bi destê min hat helbette min her pirs jî bersivan yani min çi dît rastî jî yani di wê de tu dibînî tu dibêjî erê rastî jî her roj ku derbas dibe tu dibêjî min me karekî kolektîfî bi hev re çi qas bi qîmet kiriye berê Kurdên Anatolya navîn bihêle ji derveyî welêt mesela em bêjin ez çend cara li welatê Kurdistanê li bajarên Kurdistanê dibêjin nûnişku derê işte Kurdên Anatolya navîn ew kîne Konya Allah Konyayê Kurd hene Nizamê Qirşêrê Kurd hene lê niha heta Amerîkayê jî ev fîlm çû yani aslında giringiya sinemayê giringiya film ji vê derê derdikeve holê tu biriya sinemayê tu karî xwe bi temamê dunyayê bidî naskirin arast ez bêjim lêger rolekî wengna lîst bi ser jî û mesela çûm pir festîvala jî çûm festîvala Dewokê li Fransayê çûm daxil bûm ez bawer dikim wane eger bajara hata nîşanda ya Kanada bû Amerîka bû gelek ciha bû ji aliyê teknîkê de çawa dihat dîtin ji ber ku qasî ez dibînim dema wek şandiyek ve teknîkeka pira bilind pir pêşketî pêşveçûyî modern bikar aniye ew qalîta film jî derdixin meydanê meriv temaşe dike tu dibînî ku teknîkek pir baş tu nawestî him ji aliyê denga him ji aliyê ronahî da him ji aliyê kalîta resim da ewkekî pir baş bû ekîba we a teknîk ve çawa anî bahar yani me pir zehmetin nekşan xwe mesela tekiliye me her kameravana jî bi deng ra yani bêjin alî teknîkî ve timî tekîldarin ji ber ku ev kar bi teknîkê dimeşe yani li vê derê li Avrupayê jî hevalên ku em bi hev re timî kar dikin dixebitin hene û Ömer li her wiha li Tirkiyê jî li Bakurê Kurdistanê jî wisa yani me bêjin kesên tu nava ekîbê da cî digirtin jî mesela hevalê me Tirk jî di nav de hebû ew jî bi seferberiyekê yani wisa wekek wî jî wan jî xwe di nav evkê da dît nav çîrokê da dît
Yani mesela çibki teknik diban kameraman ki ya jî dengvan ki ya jî ronahîvan ki ve çibkin ve ji bu mesela hani ji bu para kazanç bikin warin. Ama divê filmî belgefilm da divê belgefilmê de rastî jî lêgerê da ew rihtin nebûn. Yani ew kes bi rastî jî ew kesan gelekî mezin dan ku kaltekê baş were kişandin. Yani me pir zehmetî nekişand. Pirsa min dawî li ser legerê tu bi xwe ji netîceyê memnûnî? Yani ji aliyê xelkê bi çi rengî pêşwazî kir, xelk li xwedî derket, temaşe kirin, deng da yan jî neda. Bi xwe wek derhêner fîlm ku temam bû û gêşte xelkê şinda tu ji netîceyê memnûnî ya jî te nuxtan hene ku tu dibêje me tikarî vir de baştir bikire yan jî me tikarî vir de guhertine bikirin. Yani mesela rehna hatin ji film ra yani bi qasî em bêjin pesinandina film elbet rehne jî hebûn rehneyên de cîda hebûn. Ji xwe film jî tu dikarî bi rehneya xwe pêşve yani tu derhênerkî jî tu xebatkarekî sînemayê bî ketkarê sînemayê bî divê rehnewarin ku tu hê pêşkevî û gemasiyê xwe jî temam bikî. Yani ez ji netîce memnûnim helbet ez memnûnim. Mesela çawa li Danimarkayê me nîşan da li bajarekî me nîşan da mesela hin kesin ciwan hatin jin bi taybetî li salonê temaşe kirin li mehelekî din jî hatin nîşandan hatin wê derê jî temaşe kirin êvarê jî em li cîgê rûniştin ya dibêje destê me ji te nabe. Çima ji ber ku em sohbet dikin, em qala xwe dikin, qala çîrokê xwe dikin yani bi heyecanekî mezin de hatin nêzîkî me dibûn rastî jî. Lê yani her çiqas ez ji netîce helbet memnûnim yani me gihan de gelek çiya lê me dikarî hê jî bigînin yani ana li ser YouTubeê jî herkes dikare xwe bigîne û me parvekiriye pekanê parvekir temaşe bikin. Lê parvekirina ku tu li sînemayê temaşe dikî, li salona sînemayê temaşe dikî, parvekirina wê sohbetê, mirxandina film gelekî em bêjin ew ka wê hê zêdetir e. Bandora wê hê zêdetir e. Qîmeta wê hê zêdetir e. Yani di warî nîşandanê da gihîn gemasiyê me hebûn helbettekî. Me dikarî hê jî berfirehtir li salona nîşan. Lêwek xebat heme ji hom ji gelek kesê ku me pêr deng kirî li ser ew li ser fîlm cara pêşiye hem ji bo Kurdan Anatoliya navîn hem ji Kurdan Anatoliya navîn bixwe projeyeka venga bi bejneka bilind, mezin û tarîxî daraxistine Kurd Anatoliya navîn heta niha ji bo xwe tiştek nekiribûn yani belgeyeka wan jî heye, komalek jî çê nekirine, li ser navê xwe xebatek jî çê nekirine, tu cara nehatine bahev jî. Cara pêşî projeyeka venga mezin û bi qîmet li darxistin. Bêguman wê di nav millet da her keçû ji cîxe bi şekleke xweş bigire. Eşînembarên ser xebatê te yê din yani lêger û minkîm û gelek xebatê din heta niha çêbûne û bi dawî hatine. Lê ez zanim wek jineka Kurd xwedî mal û zarok û debar û geçima dunyayê di heman demê da jî tu li jin tevê kar dikî, karê te yê rojnimewanî berdewam e. Cara pêşî beriya pir sala me li ser ekranê Stêrk TV bername te dî cayê tu ji nas nedikirî ez texmîn dikîm Elxanyayê çi eletîk tepêsiyê navê wê derê çi ye li wê derê ve bernameyek çêkiribû te moderatorî dikir ez pir serbilind bûm yani bêhniya kurmanciyê me ez diyarî xeyal nakim. Kurmanciyeke xweş, jin, zîrek yani ew çekîngenî ya jî fedîkarî tiştek tune bi xwe bawer û bi hêj bi quwet ez pir şabûm. Jîn xwayî bû ku tê di riyeka rast û bi gavên saxlam tu riya xwe terê tu niha jîn tevê de kar dikî. Lê ez ê behsa projeyeka te ya dibikim. Sala çûyî te dabû destpêkirin. Ew proje jî wê li gelek welata were kişandin.
پروژه ال سر جیانا شاعری می مزن شاعری نمر سیدای جگرخون اتکار بحثابی پروژه مربوطی بشکی یعنی آراست پروژه به پیشنیاری حوالکی یعنی بیشتر به صحبت که هفپر بریار هات دایم کو از پیشنگی بلگه فیلم سیدای جگرخون بکن یعنی سر سیدای جگرخون گلک تش هاتن چیکرن برنامه هاتن چیکرن گلک خبات هاتن بشاندن لسازیان جی لسر هلبستان گلکی تش هاتن کرن دوت که بلگه فیلم نهاتک شانده باره که گرانه هلبت یعنی هنی کسایت اکی مزن یکی وک سیدای جگرخون جیاناوی واره کشانده راستی جی برپرسیاری که گلکی مزن بخوراتینه ای مدست فکر یعنی حتی هم حتی سردان آویجی میوان پروری که گلکی خوش پیشوازی کر یعنی ام راستی جی گلک سپاس کنجاره کدنش بیداری تا یعنی مدست وصایا یعنی ام جوک حتی مالا خور راستی جی پیشوازی که خوش کر یعنی چاو قالی بکن مثلا چو دست بکر وقت گوتیل استوکولمی به چند کسان را هدیتن کر لباشوری کردستان و سردان هن کسان کر وقتن هی بردوام دیگه یعنی هنی دوی به هر آوایی یعنی مثلا سیدا جگرخون به هر آوایی ناس بکن نها بیشن هی مایه از هم وقت اکیب نخوازن عجله بکن شبرکو پیوسته یعنی هنی وقت پیوسته و خبات پیوسته لیکولین پیوسته یعنی گلکی تشت پیوسته جبو بیام عجله نکن یعنی آراست پرسامن دیسه پروژه که پر مزنه براستی یعنی پر ولاتا بکشینی هر پر جا پر کسا ببینی اکیبکا لحظه برای اکیبه گرگ به شغل فلان و پروژه به هندک پرا نمیدانه یعنی دوش انسان خباتکاری فینانسمان اوی پروژه چاواد مشین چاواد پیدا دیکی یعنی او پروژه ها مزن چاور میدانه یعنی هل بتوک گاوا دیجی من گوت مثلا دماغ دست به پروژه کی بکی ام قالا اکیبه دکن او سپونسوری جی دناوا اکیبه ده یعنی کسی دبن سپونسور جی دوی خودناوا اکیبه ده هیس بکن جبرکو او خبات که جواکیه و جبو بیشن آرشیوا کرد جی دوی جیتی به قیمت بکنه یعنی حولدانه که او ساحیه یعنی البته هم کس حتی نها بون سپونسور یعنی هم کس هم بیشن کشانیک مکری مصرف نوان هاتن درخستن به جعالی بود جوان هم کس آستنگی دکشینن آراست لیگر نامه سپونسورجی بردوام دیگه یعنی جگرخون براستی جی سمبولا کن دیوار موزیک و ستران و دنگ بیجیه دا شوان پرور یا جی شاکر و چه به دیوار شعری دا جی جگرخون براستی جی سمبولا که و بلندیاوی نای مناقشه کرن وقت انسانه که به هلبستر علاقه در از بیجم ناوکه یعنی یکی کو زمان کردی بلند کریه یکی کو زمان کردی و هلبست به هر دای ناس کرن و وک کرمانجی وک کراسه که خوش بجنا هلبست کریه مرد کارب صحت بحثا جگرخون که اکوله که یعنی ایلدوی یعنی نها مالدار کرد زنگینی کرد خودان فیرما خودان کار و بار مزن خودان پره و دراف گرک دوی یعنی جبوی جگرخون جبوی انسان که هلبستوان نه سیاست مدراجی نه تشتکی دنجلی گرک هر کردک سیاست وی چه به باوریا وی چه به دینی وی چه به جگرخون خودی در کرده و وی بلگه سلی دستک بکش برکو از دزانم من قسم دی کاریت سالچوی مبهب را پیشه که کار کرد سر کاری که پر بکالیته جاری اکی بداش آری
تجخوا zaten insana پر تیز و حساس و او کی ام بیجالی کار د بیزوکی از وی طرفی تزانم لگرگ اب پروژه براست کرده و دنا بی پروژه داشت لگرگ امگا کردی زنگی جیاره سرانسار کردی می زنگین خودی پره خودی مال ملک گرگ دستی خواه بخن بن که برده ولی خود در که برده ایرکا گیشکایه راستی وظیفه هر کرده که کو وی پروژه دستک بکه او پروژه لایقی وی ملتی به لایقی جگر خون بشه. بله. یعنی هر وقت فکر من گویی مثلا بیشتر سپانسوری نتنه بیشتر کسی وره جالی بودجه و پشتگیری بکه. یعنی جبوی جی خباته که گله که باشه. یعنی دوی وقت مثلا سپانسور جی وی پشتگیری وقت خبات وظیفه. یعنی کسی که تخوازن ببین سپانسور جی هر وقت کارن. یعنی خوشکا قرم مهابیانا انستیتوی مهابیانا بانک مهابیانا یعنی پر دولت تعویض کنه احتیاجی وانی ملت چی نامینه تدبینه یعنی işte چه که نظام حکمت kültür نظام ادبیات وقفی نظام چه وقفی تهر آوستریا یعنی سر موزارت موزه چکرنه و نظام تر باوی کرنه و او که زیارت که هیکی لیجیگر خوین دنگی بی ملتی بود راستیج دنگی بی ملتی بود کردی پیرت گره که راستیج بی پروژه دا کداوان جی هبه و خبر آوان جی پروژه هبن و از دخوازم بلا بتره بکم تیکلی و پروژه روژه که زودتر به داوی بده تو دکاری بچه که بحثا اوکی بکی بحثا پروژه ملی بیده بکش برام یعنی آراس مثلا سیدای جگرخون نتنه هل بسوانه که یعنی سیدای جگرخون بیشن لایق هر خباتی خوشه سمبول متویه سمبول کی گلکی مثلا شورشگرک بو یعنی هنی مثلا بیشن از زارفون به استرانا شوان پرور کینه ام دست بگیم او گوداری کرد یعنی اصلا او که چیروکا میشه هفت باره یعنی به işte به 10 سالان بری بیا هاتیه سرگون کرین هاتیه کوچبر کرین دو کوچبری آفادا چی جیایه چی نجیایه یعنی بیشتر شورشگری کریه پیشنگی کریه جویده مثلا بیشتر سیدای جگرخون دناو مالباته دا بیشتر باوه کی چاوا بو سیدای جگرخون برای کی چاوا بو خاله کی چاوا بو آبه کی چاوا بو گاله کی چاوا بو هنرمنده کی چاوا بو شورشگره کی چاوا بو سیاستوانه کی چاوا بو هلبسوانه کی چاوا بو یعنی چه هر آلی دا دوی بلگه فیلم ده اما هول بدن کوش هر آلی دا سیدای جگرخون ناس بگن و بدن ناس کرن یعنی مثلا مرف قالا هر هلبسته که سیدای جگرخون بکن دکاره بخونی جی پرورده که مزن ببینی آراست یعنی لسر هر آخا کردستان هیچی لسر هر پرچه کردستان هیچی که داوی در باس بویه لکو داره پرسکریک و پروبلم کرده هبن سیدای جگرخون بازده و پشتگری و آلیگاری که گله که خورد دایه یعنی اوی دنگی خواب ریا هلبستا اصلا دا بهیستن دنگی کردستانی لسر سرجی کتیه تو کردن که جگرخون ناس نکن تنانه یعنی جواری اسین 5 دقیقه داوی مانه 6 دقیقه داوی یعنی زمان وقت صحبت خوش به من آوی درکه از دقیقه او که ترسه که از بکم اما برسی وکا خوش تبدی ام پیتیجه کن ام بیشن از خورده که کردم 20 سالینه کچکا کردم 20 سالینه اوی سامیش سینما از دو خازم بدم پی اشتناک از دو خازم وکوه پروژه چه بکن حویسا من هی مراقا من هی دخوازا من توصیات چیش مره یعنی از وقتی چکم آنها 80% دخوازی از چون حرکت کن کی جان ریده هرم چه متدی کار بینن بری خواه کدا کن وقتی دیگه فرمزنه لیست خودم جتا شیرته که بیستیم یعنی ها پر گنج مجی گداری آمد کن تماشای آمد کن برای جوان وقت شیرته
yani genç به تایبەتی ژن بێژن ژنên ciwan geç xortên me divêt qada sînemayê de cî bigirin. Yani destpêkê hezkirin mühim e, yani bêjin hezkirin mühim e, hewezkirin mühim e, lêkolîn mühim e, perwerde mühim e. Yani ez bixwe mesela bêjin min zanîngeha vê min dibistana vê nexwe di nava kar da ez hingî birijtir. Di nava kar da heta ku bi destê min were min xwe pêş xist yani çiqas pêşxetine çiqas pêş neketine ji re nîqaşê helbetekî. Di her di nava kar da bi salaj derbasî kemasiyên te gelek zêde dibin. Aherê mühim va kemasiyana derbas dike. Yani şîreta min e ku em nebêjin wek şîret pêşniyar yani pêşniyara min e ji ciwana ra perwerde bikin. Mesela em bêjin herin zanîngeha, herin akademiya yani qadên gelekî berfireh hene bixwînin û xwe perwerde bikin wek meslek jî. Mesela em bêjin ne tenê kesên bêjin herin bi rêya üniversite gelek kes hene bi rêya üniversite tenê nikarin vî karê bikin an jî karekî dibikin. Divê mirov wekî min gotî destpêkê jî hez bike. Hezkirin gelekî mühim e ji ber ku karekî pir zehmet e. Heke hez nekî tu nikarî bi ser bikevî. Ji bo ya mesela mirov destpêkê divê çîroka xwe bizane. Yani xwe nas bike û civaka xwe nas bike. Yani bi her awayî yani bi her awayî civaka xwe nas bike û hakîmî bêjin civaka xwe be. Yani ez dikarim vana bêjim yani ji bo ya yani piştê ku perwerda xwe teknîkî jî mesela teknîkî jî gelekî mühim e yek jî herkes ne mecbur e bibe derhêner. Mesela qadên sînemayê gelekî berfireh hene wekî berê niha jî me gotî diwarê montajê da gemasî gelek e. Diwarê kameramanî da derhênerê dîmen mesela derhênerê dîmen her tiştê film e li gor fikra min. Cavê film û mejiyê film e. Mesela divê alî da dikarin xwe pêşxin, da alî montajê da, da alî deng da, da alî ronahî da va her beşê yani her xebatçî beşeke vê qadê ye, beşeke sînemayê. Perwerde yani ez dikarim viya pêşniyar bikim. Yani milletî wê dijî divê hinekî sînema dünyayê jî nas bikin. Yani ne tenê di qalikê herêmî de bin sinema dünyayê çin e. Yani dünya sinemaya xwe çim pêşva dibe gerek meriv wê jî bide berxwe. Di qada wî û tenê pirsek min heye em bêjin pirseke weke helbestekî em bêjin rojekê Sîn Akgül vegerî çû qerejdahê çû wa gundana dîsa. Xeyalê te serê te de tu dixwazî rastkirinî çi ye? Ez ê xwe bêjim mesela pir dixwast ez rojekê vegerim hema li wê dere quş mirsekê çêkim kurmancî xelk werin xwe fêrî nivîsandina kurmancî bikin filan. Vay niha komelek li qûliyê çê wê komelek kon ew xeyalê min wan bi rastkerin mala wan ava barê min sibû. Wek xeyalê serê Sîn Akgülê de ki rojekê veger wa dere bixwaze bi rastkirinê çi ye ez dixwazim bizanim. Yani ne durê xeyalê te ye? Atölyeyên sînema li Qerejdağê nizam tê bizanî ya ser tê bizanî. Sînema hebû berê salên berê. Salona sînemayê hebû. Ez zarok bûm wek xeyal tê bîra min arast. Yani ev jî pêşketinekî gelekî mezin e. Yani di wan salona da bi dehan sal berê ya li gundekî Anatolya navîn sînemaya û alaqayekî gelekî mezin hebû. Yani li gundên Kurd ê li Anatolyayê, li Ankarayê, li Konyayê pir modern in. Yani hani mejî wan jî modern e û çavkanî wan jî. Ez dixwazim mesela wan dera hingî atölye bikin di pêşa rojê de. Atölyeyên sînema çêkin. Yani van filmana bi awayekî bikînin her derê. Yani hani bi xwe jî bi filmê xwe re bigerin û sohbet bikin. Li ser filma sohbet bikin û nîqaşê mezin bikin. Li pay rastiya xwe bigerin. Yani xeyala min ji xeyalên min yek ev e ez bêjim. Baş. Sîn ez spas dikim gelek şavim te hat bû mêvana bername me. Bi saya vê bernameyê hem min hem jî temaşevanan bi xwe nêzîkî dilê te kir, dilê te yê Kurd, dilê te ji bo vê dide.
سپاس. از گله سپاس کم یعنی هیویدارم ام جبو بیشتر کرده تشکی دکر از هیویدارم کو ام بگیری تشکی دکر کم زیاد كم جيت بنا وحتى بيجن داوية جانا خوجي از هر خدمت جانت دریج به جانت شاد و بختور به دکار خدا جی بوجي يعني اذكر ميوان ودرفتك وصدام وقت كان تي في كيف خوش مش قال كيف خوش مكواس ايرو ميوان وما وصحبتك بدري نه زانم تنها جبر هم هر برای خود بدی کارتی هری سر شغلاخه زمانی تنه بو تا و سرنا به همین تباشبانان مالات آوا گلک سپاس هر هدن بله گلی تماشاوانن هجا تماشاوانن پیکان تیوی این به ایواره ما دوی برنامه دا سینما و سینمای کردی هور گر به هر آلی آنی سر ماسای مناقشه ما به در هنر کرد رژیسور کرد رزدار اسین آکل را مناقشه کرد سینما چیه نه چیه کاروباره و چگونه حتی ناکری و جیرو شندا دسته ودا چی کار پروژه هنه ما بحث وان کرد هیویدارن برنامه بدلی و بو حتی 2 هفته دین مجارک نو میوانک نو ببینند خیر و خوشی دا شب و گیشکا شاد و بختور به مالا